Praise the Lord. Hallelujah. Happy yela valia tsura ne ngole afi. Ya ole temi tono se matos no sta mo ole wa tani tuna tolu. Yo le vi inga mal faftai le tua ele fight tia onolo na lofa. Malona ngale le ya tita tolan fanau. Tsa mai ai lo to so fu ya ngata fu le. Ye ole ola fatsa va afu ne au ona tina. Fabian tato ma fata sia ile ngale le mama nwi mai le tua. Ye vi inga la fo ile tua awana ya tita to se metasi. Ayatato fa fo ipele vi inga ile tua wa ya e o me uma. Yo te tolu ne vai ngana fiafi watato ye por kalame ole testimony au ye po me fo fili wa ina fo ira sefu nga male olanga au na tangata mai le yanga nga ile au na au na masau tua lon fini ngalo le tua ole vi ingala e fa ftai le tua ile fa nga ina olo sefu ya me sefu yo lo wala fatsa va yet fatalo fatla ile ne vai ngala ya fi le swafa ban malo ortato li faulo Yesu Kristo le swafa mawalunga ele loto e lautele ole alofa ele mafai ona fatua oia ai Yesu sunga le tato fatono le sunga ya Mikael Pretza yale ngata foi le ole faletua ai masi foi ole no foi yalo fatalo foi sunga fa fe ngainga so sipuna vai fe lava ma o me nei por kalame ia fatalo fa ya ole au auna ale atua ya masi foi o wo mapa anga tato por kalame o global ole global kingdom Fabian tato ya ne vai ngala so ole testimony ia tato ilo le matato to manatu ile soifuanga male olanga sa e soifua ai ma o wola ya ne watato ma wone ne asa olotonga male oli olinga le loto ina watato ya ifatasi male tato li fala Yesu Kristo itotono le ainga ole atua amen I am ya ofela male ta for ne lo langi e mai mo mai e pese ma wo mai for ne por kalame ne vai ngale aso ia ia ilanga le le tsua ilo fa fonga le ngats foi le lo sila mai ia me se foi fa man le tsua la na por kalame ia pole upu foi ne vai ngala fiaf ia no tsetson so stanga au na la vai le tsua ele yui me se o langa le ele yui me foi se o langa fa ngofie nga o nga soifua mai se o langa fa ngata ai na ui me foi se o langa e maka ukia le langa soifua mo lai amen ia peta erta to proclame o met to por soifua ma le langa sa e sau me le lo stava linga sa e soifua mai online le langa pa ma le langa ma kwa itencha le langa ka ko yai le makanga mai ngor soifua ma le ka ko ave ai matato ole fana wale atua ya ko manga ku ye ki mi ku nga mar kai mi nge wata to e chonwa ya ole winga chonu na ta so pokalame ai pauli me ya fa nga ta taule ale ava noa fa nga ta taule ava noa fa nga taule to finga wo fa sino mi ai ta to le atua ya po plan le atua lo so ifo to ta e me lo so ifo sa e oti faletin ya sa e oti faletino amen ya we au kako koe wa eto so ifua me koe ola mai ona oa yor tatori fala Yesu Kristo ia tato fatala ne vanga fiafi la stunga fato no Mikael Pretza wa pale mai ne vanga tato fiafi ia mi ia le tua ia langa le tua la sunga ma se foi fat ole Tom tawina for ne por kalame lunga le global kingdom ia ele fengo fie fa tailo loto ile atua maua pele loto tele ia ma se foi ole fa uta foi por kalame ma me umolo fa piona na pati ai ona ngal benga le atua ia feme fre upole atua ele ngal we fu le sanga tele ngal benga le atua amene ia tsetso ne vai ngala fiafio na wai lunga tato por kalame tato tu si fai tsang ia wai le se mere le foi se o langa na so ifua me nga ke fia ya u yo ke fai por kalame ona o telo o le vai kai minge wa tato ia ile ko e kuli foi mama o kele ia ile ko e kuli foi kai na inisia au ia ile ko manga o foi ki ko
pa wale nganga ne vai ngole kako ye chaimini ya o kako fa malo si mar kako fa ma fa ile o Cristiano fa malo si ile o Cristiano ya inga ye fa piona tato ono sa e matato tutuma langa wakele fa ilonga na valo ia mai tono la fiong pa ya le tua le ya maseme lo ole wa amat ole vanga amakanga kupu mai me o mana valo ia amen ya o ila le Cristiano pion family upole tua ya ona tato ba ya nei fa ilonga mane me uma ya ona fa ya tato ulu ale Cristiano lava ya ile maseme pole el Cristiano Mausali lo loto ile atua Mausali foi lo tartonunga ile atua wa fa fitau le pesi mai wa fa ya fa fitau le tato va ai peta fa longo ya tu mau pelo tato fa tu atua ile atua wa foi tinga o mai ate tato ya ele se tato tia tu watu e tato tinga wana ole atua so ifu na tsila fia o tato tangata mo tato loto ya ne vai ngola fia fiola o tsa ile tato se tsalo Salia tato por kalamene ya fiafi ia tama wakaoli olia ne ya fiafi mafama no watu lo loto ia te o tama fa fitai lo walo fa fitai tama fa fitai lo file mo fa fitai lo oli fa fitai se lo tele te au mai ya te mato te fatino ina ilo vala au wino mato tangata tali tonu lama i mato tangata e fata o va au mato tangata ile va ai fatino ile va ai foi isi o mato so tangata o lau sila ya te mato tama ele titi imato ilu mola wa fio talo ne vai ngola fiafi tama fa manuia la upu ne ya fiafi la teme la halo e foi la upu tama ya fa manuia fa longo la fa na le ngata foi le tama la fo se upu le amato tala no ya ne ya fiafi mana o mia la valo nga pa ya fa la utele ya pa ya tu pa ya ne pa i foi se loto nga lala se nga foi wa fa vai le tua ya anga le leila wa fio mato tele tono la upu ola upu foi fata uma ayo na itu mato titari tono tama o ia I mato tama ila upu fafitai tele tama fafitai lo tape nanga mai ai fafitai lo tape nanga atu na etape na ine ila langi lo mato tama o mato ola ile atua mai am ya fasino manga lo mato ola ya na mato sava vale tu sama la upu famanuia la upu famanuia foi tama fatonu foi nei por kalame ia ila ngaleo la ofio ya maua per so ifua laulele ale ngata foi lea ole malosi atoa engalue ai por kalame umala mato tama awala vale vi inga oilo mato watua ai mai seni nganga se tele wa fa vai ia fa malosi ne por kalame le atua fa malosi aulu nganga pa ia tama ila fana ne ya mato tutu mawe pe ya awani yo mato fa vai aya mato filinga ne ya mato mawe fa moe umaneta pena ina ona o Yesu o wole mavala awatua amen praise God hallelujah mi yele atua ni vai ngala fiafia yo tsatsor ni fiafia na wai lunga tsatso tsfetsau ile mo le Tesalonia alona mta upwefa alona foi upwetolu amen ya ke kari konwa ke le yo faila unga yo foi la au no lo engalue foi tsama itsono ekalesia o titsonu ai wa fia se fulungi ko afie se fulung I au na ai mai se ila to lo fa pe ngala to la unga ina nei upu ai fe me ole upole atua ole upole atua ole aulo amen e fo ole tangata fo ole tangata tuai wa me tangata fo e fo wa me umai fa ino yele atua fa pe ngavela upole atua pele hale la unga pe afri famalos ya yole to tele le no keris ya ai tato tele ole upole atua etele la valona e makua isosia e oa tamau inga le upole atua pe akakoa pe atato sa ili mtato vava aile atua ina ia soswani mai mafa mala matili lo finangalo ya me se foi lo tangata ile mo morte salon yelo mta upwefa adon foi upwefa fa pelo fetsa wina ole finangalo foi le ne yole atua ya fa pa ya ina oto ina ya fa ma oto male fetsa anga amen mai ole finangalo foi le ne yole atua ya fa pa ya ina oto ina ia fa mamao kwa oko malia tato lato matato ina ia fa mamao tu lava oto malato matato
ile faita anga amene famelo semana tu mai tato ne vai ngola fia ia tato tu mau ile ola fapa ia ina amene ia tato tu mau ile ola fapa ia ina langa o tato lo ne lo langi ma so fangolo e so fu ma o life ya ene fengo fie e kerenga o mai fa vai tele o taimi amen aya e kerenga kako o mai fa vai tele o taimi a mai nga fa vai atato toi tu wacho tato lo toi le tu ia o nga foi ko ya fo lau e foi malea ko fo lau oli e foi ma fo lau fia i laua la sa vale valinga malo watua ile soifuanga male o langolo e soifua ma o wola ni la langi ole finangal ole ya tato tu ma ule fa pa yaina fa mai le upole apostolo o Paulo tsono le kalesia Tesalonia o le kusimo muale a Paulo tsono le kalesia le Tesalonia ma fa malo si awe foi ma fa fana foi l'apostolo Paulo e tsono le kalesia Tesalonia amen o le aile nei sa fa tu ine ma le aie tu ile o le aie tu I Makedonia o se taso tu malo wai o Roma aia le aile wai le aile o Makedonia le yai kongo le tu le kalesia ne Tesalonia o le tu tono le o le aile o Makedonia o se taso tu malo Roma amen aya o le taimo le apostolo sa wa tselele ne ai I mea sa fe malanga e le apostolo amen fe me foi le ai foi le o Makedonia fe me manga ye no ku langa amen fe me ye la kal sami e la ka foi le ava amen fe fa ingo fie va ona o wi ai ma watu ai ma o inga foi la le fie foi le kale ya Paulo e alu ya se tono le kale si Makedonia o Congo o Makedonia amen ono le fia o lava se yo oya se alu ko ya sifele kale si Tesalonia le la wo o tu le tala inga tamalo tamalo Paulo ya pole apostolo foi amen ia ole alu ko nga foi filinga foi ya o Paulo inga ia fa mausalima fa tu mawina ia loto le kalesia I tono Tesalonia inga ia wangi inga nga fa vai wa fa mai sango foi ia tangata yu taia itu tono foi ole no ne yo Makedonia amen me sango foi tangata yu taia sa kele foi ka yu taia na tele tsala inga Paulo sala nga ka we foi inga kele foi kan fight yo ya Paulo o tangata le o tangata le inga ole atua amen aya o tangata le no ole atua se ko kele le au yu taia sango foi ko Makedonia Tonia I Makedonia ya epeta ya ole ya watso tangata kakangwa ko malama fa pengale o langa lo kako o wola ma so foi le tele o tato tono e kene fe anga o langa ona mama natu o nga luenga foi ele atua ele fe ngofie ye kanga kai mama o ka la ile upole atua ye foi kanga kai mama o la fe me yelo foi ele atua ma fia la o malama ile atua le fina ngalo le atua ai manga kunga manga kufarkanga kai ya akero ole maole me ati apolo anga ka fio fete apolo manguia nga yati oi kele foi me alo fale atua ya kako malama epeka ya ole ena ti ale me alo fale atua na batwe nga batwe ti au na yati ya amen ma nga yer kako wa tala ile atua makako kako ole kako me mafayon kako au na ile atua kako ngalue ai amen langa le singalue nga tato ole ngalue nga le atua ya foi na yati tato ona fatau no por kalame ma plan ele atua lo soifua ya ma se lo tangata ya Paulo fe me kanga ka foi ngai kanga kalea ole malo o mayo o kongo ka yuta ya amen fe me ngama kwa ke e kala inga Paulo amen nga ke ele imalo lo ele fi na ole loto Paulo amen ya ele imalo lo ele loto tamalo Paulo inga ya fa peonga ona ipele tala le ya Yesu Kristo ona fa malo si pe tono le kalesia itales Tesalonia inga ya fa peona fa tu ma wino la to loto ile atua fa mene fa ipunga tolu ole finangalo foi
ole finangal fo ile ne ole atua ia fa pa ia ina oto ina ia mama oto male faita anga amene ola fa pa ia ina amen ole ola fa pa ia ina finangalo ngale atua sangata amen ile ngale kele ole oa marka mau a inga kele ngaka a ile nga fele kele o me yo tato lima amen aile pa io tato wo langa aile pa io tato wo langa el me fa me mai awa ole fina ngalo foi le ne yo le atua ia fapa ia ina o zo amen ya ile se nga ka ko ke au na ngalo ngale atua ya ka ika ya be ma fa wa le upule ale atua le upule pe na fa so at samalo l'apostolo Paulo tono le Calesia Tesalonia ole ale nga ke so ole loku ole afela nga ke ale fa ya o me fa le loku kai fia se lau o ako nga me sao como le Calesia ole ala nga ke kango e fainge mea aile pa ia lo wolanga amen o sa fisinga le tupu mai lo manatu pe afa pe le kanga ka Cristiano amen awa tato te ola fa folinga o fo tato te teu no mafale fa pe vai me kanga ka oka ole au nanga alua fulu o kai maka o kia au na alua fulu ese o kanga ka kanga fa kingo pat o kile manga o ya uwe nga ile nga vi ingai au mai Paulo me ya te au ia sila fia ele atua ia ya mamala wa ya fa pa ia ina lo o langa amen o te au nai ina nga luenga amen ile o ngalo ka masawa kuma ka of ila o aka ki unga mai mai kanga ka ele fa pe fa ya ko aku e te unga mtato nei langa le natural la mai o tato la ke san wa mamale lo so mamame mtato te fa ya ye mama fo ile fa ai me tsanga te tato wa ya pe okay e mesema na tso ingani ile tele o tangata kele fo yo tangata fa pe o le tele o lo sfulu ai o le mea vo inga e mfele sfulu ai nga o nga lave ai mai o e mai mai le fa nonga amen por kele fo yo alo fa ke alo fa le fefi se tu lo ale au mai le apostolo Paulo ne va inga la fiafi mai o le fina ngal fo ile ne yo le atua ia fa pa ia ina itato amen o le kaukala le pule fa pa ina ya mama me o matato se faya awange ye se mea ya fa ina yo tato o tato so fuanga fa le nganga awo fo ine ye se mea le anga ile va o e male se o so tangata o fo ine e ika for fefi au pe ala unga mai le fefi au pe fa so mai le fefi au maua ko ngoi ka ua ile upule o mai le atua pa wale mea fa maulalo tato lo to pe ai luanga pe o i luanga ola e sau wale upu sau ya kia amen ya kako wala fa pa ia ina amen au wange kako va aya ku istanga tsa fa pere ki fa kai ia fua amen langa fe me kele o kanga na tete au kanga ka yu tse lo ya ku kongo maketonia kele o kanga ka lo fa pe ngala ko ke ele apostolo Paulo kala inga ye va ko Paulo ai mai nga ke ele popole ele apostolo amen ba wale mena o ye Paulo ya mawalo na va no el acto e fa fana ya fa tasi male e Calesia le atua ya mawase kaiminga ke la ko e momoli atu le le fa fananga momoli atu le fa la e au moli atu na loto fa fetai itangata lo ile fa na wale atua lo tu mau malato ngalu lue pe ile ngalu wenga le atua ma au na fo ye tusa male fina ngalo le atua mai mele neile au soe ole toi upule nei ma toti ai o yatu ma poapo yatu e ai oi ko ya poapo yatu ole ai oi ole tawa nau ai o yaku le mga omia mga poapo ai oi ma poapo e fa penga o marnga luenga lo fai e au na le atua amen e le malo lo le mafau e le malo lo le loto e le file mu foi lona finanga lona loto ina ia fa peona va ai se e Calesia chino mai va ai se Calesia chino mai ola fa pa ia ina e ola fina le atua e ola fai mele leilu mo le atua na fe mai ole fina ngalo foi le ne le atua ia fa pa ia ina oto ma ia fa mama oto ma le faita anga ole faita anga
ke o fa pe ses fa pe nga ka ya fuar ko luoles nga ole se ai faile a o ka wole lunga se fa finge wole lunga se kamalo wole alo faia a fa mole ele nga le paule na ele nga tole a fo itu a le fo iva nga ai foi ma amen I am mal e fa pa ya ina me fa ka ma o so mal feitsa anga a ia o si o mea o kupua o mea le tino o inosia ele atua aya e inosia ele atua fe mele kalatia nga ili ba fe upes fun male iva amen kalatia nga fun male elima kalatia elima alon fe upes fun male lima fe mele kalatia nga elima alon fe upes fun male iva amen wailo tino foi nga luwenga le tino o mea fa pe nei o le mulilua o le faitsaanga o le ami o le anga o le makaiku a fe pulu sfulu o le ifo itupua o le faitonga fitifatau laitu o le feitanga ai o le femisai o le losi vale o le lotua o le finau vale o le fevaiva ya inga o mase inga o le matau ma le fasiotangata o le onaanga o le poula ma me fa pena o te moa itau watu yate o tou pe ona o fai atu ana mua o e fai me fa pia ele fai le malo le atua mo la tofi amen aya me ko nga ka ole a faita anga amen ya e nga wakulo ulo koile amen aya e me nga la ula kwa ngi e nga wakulo ulo koile faita anga e nga wakulo ulo ko fiki faka ula iku e nga wakulo ulo ko fiki pepelo aya e mai o fa kupu fe mi sai me feita ngai fe mi sai me feita ngai o me nga ya ko nga ngau ye ka ko o tatu tangata le fa mai ave ese amen aya nga fe mai e fa ka mama o ko male a feita anga amen o me ya ka ko ki feita anga e o fo feita kala me ko nga ka o feita anga amen ke mga ke mo fongo foi pe ma feita kala ke mga ke mo fongo foi pe fa kupu ma se me le se o so tangata aya e fa penga male ale ma ungani le apostolo Paulo tsono le kale sie Tesalonia amen aya mai fa ka mama o ko menga langa ako fa ya me pe ona la watu le e mo lima we for kala tie e lima fa posuma le iva nga ya nga ilalo ka ko fa ya me le ka ko ke o le ka ko ke e atu ile atu o le ka ko ke against ile atu kusaima e kusaima no don't inga male fili na o ile atu o le plan for ile atu lo safe we nga ya fa nga tau ka ko o kako wo langa amen aya inga ya kako wo mai me ayo tino amen aya kako wo me se me le amen akako faya me ya feme kako fe ika ile atua wa fuli o kako ku ile atua asia wa ksuyo kako wala amen aya ale wala ye le fina ngalo ye ile atua fa mai ya amen ma ya fa pa ya ina o so amen aya ma ya fa pa ya ina o so Vapaina e oto mai fa mama oto male faita anga amen aya awaka ko ke losi me ale tino langa ile kaua au foi kako ke ngau foi me kako ke langa ile faia motato me nga o me nga e mavai e sia kwar ke minge pole ale kele o makamau inga yo lima ale sa o tato wala ilumo le atua mafapa ia ino tato wala e kafe se umanga me ili uswa vai umanga me kafe le au amen tato tangata wa ina le upole atua ngafe me ya ku maul ka ko wala fapa ia ina ya kako ingo i mea le tino ya kako sola ese mai fa fita au le onlanga nei awange ki kilo kwa me ke fa inga ai ke so ai awaki kilo foi le me ke lo ya fa inga ile le loto le so tanga ai alo ai fa kingo kusanga ke fa kinga le loto le ngata amen ngai ke ngai ke manga o ya fa ya le me ku poile bevesi makupoile misa makupoi fa fika uli ile le tino ne yo ka ko lo ese from owola ai mana yo tanga no for mama fau ile o langa marsava linga o le me malie ya ile fina ngalo le atua nga fe mai o le fina ngal foi le ne le atua ya fa pa ya ina oto ne ya fa mama oto ma le faitsa anga ya taitasi oto ma ia ma ye lo na fai o lana la maipu ya
ele o kala mai la le ipule ka ke ingo ile fa pe ya ka ko ke ma fulu ma ka ko wipula le ayo le tau tala le upole atua le ipu o itato o ipu o itato o sitau langa o itato fa o nga ina le soi foi tono le ngalwe ngale atua mai ya fa mama ina ipu ya fa mama ina o tato o tato tangata mai ya ta se o to ona lo na fai o lana lava ipu male fa pa ya ina male tau le leia le kau kala lo soi fua le foi tau tala lo o langa o le upule ale atua le ia fiafi mai ya ka ko wola mai ya tato iloa ya tato wola ya soifua mo wola fapa ya ina ya fapa ia lo wolanga ilo soifua fapa ia lo wolanga na ya fa mawale ale vi ingo le atua langa ya ile na no ta ingo Cristiano e muli mai amen aya ile fa pe la ka mai ka ko no ta inga pe fa pe e ka ki manga mia ka minge ka ko kele lo le kai me le atua le tangata amen aya ka ko kele lo fe le kai me o mai le e mala au mai le atua lo soifua mo lo wolanga amen aya me vele mai e fai ke la apostolo Paulo ma fa malo si pe como ecalesia inga ya ku mau pelo la to lo to talitonu tu mau lo la to lo to fatua tua tu mau le la to wa le la to wala fa pa ya ina ya tu mau lo la to wala fa mama ina ya awane i matau le anga ina ya awane ina ya awa foi nei to ta ma ile fina ngalo le tua ile au nanga it's tono ngalo wenga le tua amen ama ngayar ka ko baba aile upu matsato sa bali mali fatino amen mai kelang ka ngaito kelo ka ngakangale upu amale hutsu koko ma ngaya ya afaso oka fa manguia yo loko oka ko apa le ngala tsala e saule upu le ale la fa me ana ile upu o ki fa kai foi merka ngakanga ya mayele upu ana ile upu ye ka ko lo ana ile upu ye ka ko lo na matsau le upu we ka ko fa kai foi ya mi ola uba nganga au mayele upu ai manga ya ka ko baba ai lo tsole upu le atua ya ka ko alo este imele anga amen o ngi ka ko wika fo wa ka sfere nga fa tsa anga o ngi me ma fo ka ko lo ka ko ke kai fo le se o so tangata pe ma fa mayele anga ma la ngale isaule atua tangata mi o tonu ele sau Yesu ele au mayele atua lo na alo Yesu sau ya so fa pe ka mi kongwa ya Yesu ya e alu Yesu ya de fa wo ya ma alu Yesu ya ka la ye fina ngalo le atua ole mana onga la ile loto ole mana onga la ile fina ngalo le atua au wina mayo Yesu ya sau Yesu ya ka la ya kule ile au so ile au Cristiano ngaya tutu mau masalilo la to wala fa pa ya ina na ya tutu mau masalilo la to wala fa tua au wange ifaste ngala ko nkangaka poane mana tue au mai po afo intala fa longo ye tsalinga au wane yo tatso na foi me fa me tangata ai na wa oile me wa batho ile atua ilau au nanga se au na ile atua au ke manga ke fia pe yo le sitanga ka ai le fina ngalo ngale atua au tatso se si tawa au ka ko ke fayang le ai le fina ngalo ngale atua mai ai fa pa ye ina ya ka ko wala fa mama ina ya tatso wala fa pa ye ina awale ale fina ngalo le atua lango le atua anga amen ele ai se me matau le anga ina ile ele se me matau le anga ina ile sua fo o Yesu ele ai se me e fa le tonu le au nanga fo Yesu so ole atsale nganga mana o ya ile atua sa Yesu ya fa ai loa mai au Cristiano fa ai loa mai lana fa na fa ai loa mai lona fa fine malona tsali fa peo na fa Yesu o tuli matai fo ima o ina fo la apostolo ole mana onga fo na Yesu inga ye fa peo nga ona watule ona so po la apostolo inga ye fa peo nga la kowa ta la ia tule manuwi ole atua tamata ole kala inga ole upole atua manuwi ai lo loto manuwi ai so tangata amene aya awangi avea le lo poko malo kamai nga failo le kala inga la kro e fia poko le kala inga amen aya e loa le atua sila fiele atua le loto sangata malana e fai awaka ko kinga luenga le atua fie loa amen aya au foi ka ko kinga luenga le atua malo nganga e sili aku oenga ile so tangata no le atua ko kusta e ko kusta mai ta tole ile fina ngalo le atua ole afrika kanga sala fa meya fa pale ale atua ilo natali imalo na fini amen
mai foi ke me ku winga foi ata mai vai sono fatso anga olu ai tangata polo ai matu le lalo langa aku winga ye le atu nga fa pa ia inga nga fa mamaluina aya ape akako fa ai mai tu penanga ile atu foi ile o ata mu eva au fika ku ai foi ya e a se tu lo wa fa fonga mai ngale pe pena sila fiele atua le loso le atua nga fai kanga kama kuinga ye chono fatu anga nga fa makwai ku ako ye le fina ngalo le atua ya atam ya so ko maeva amen makuinga ko fatu anga nga makwai mali langa nga fua le ye atua atam maeva ai mesi ya kamu na fua langa tangata na fina ngalo le atua ya au baba ai foi plena le atua le fa ngalo la rolangi ele ngata na faule nga kango le atua fa ta pena le ele ta pena le sami o mea uma o le poli uli o le malama ia kako baku ese mafava senga ele atua por kalame mea uma ai mulu ia fai atsa ngata ole uminga la tsala nga em le atua le fina ngalo le atua more kangaka le aku winga le lalo langi amen ia saule kangaka le lalo langi a wailo tsangata le ele o le sami wailo fo ya mea uma lo fa peonga ona ngapati ai ia le atua le fai ngalo lalo langi amen ia fangata la nga fa nga ele o la ila au ma waila au ai ma wola ile kamu wola ile kalo kuaku fruits ma wole apu e yang ale apu sa mo ala e wola le ele ai ese la au tonu atunu ai la awele wola sa mo ai wola ni sila e la awele au se tadia so sta fole la lo langi machunu uma la lo langi e voi la awe wola e wola sa mo ai le wola fafu amen ya chunu umole la langi amen venga ka ko baba ai ngo kilo awe mo tilo mo ngofo mo mama ai le atua marka penga ngi la lo langi ai le me fine le fina we le atua ma ya ka ko wala fa pa ya ina e ke le makiva ele makiva e ka ko amen ele mativa le tangata fatu atua ile atua ele mativa le tangata fa pa ya ina ele mativa le tangata fa mama ina ole tangata la ya atua la na savalinga e ke me savalinga tangata e foi ke me ai le fa mal si wala apostolo o Paulo i tono le kalesia amen mai ka ikasio ko ngai no fayo lana lava ipu amen e ke wo fa ya kunga fola yele fufuru mama mai lau ipu makae po lau ipu inu makae mai ke ufale kongo lau ako e ke ale fokai ko fufuru faila ngai faina lo loto le seu so tangata faila ngai faina lo loto ile seu ile so alua po la angeke ale ngeke so fufulu fole po mea ya fufulu o tato fa mama tato loto amen fa mama tato tangata ya pa ya mer kumwa e ko e ole alo fio tato vai amen langa ole tino ke riso e auna tato fa mama awangi ka ko ku ua ngi mele yanga e langa aka ku ua lo ngi mele yanga tono tato fa popo ngi mele yanga ko kongo me na fa si tato ele atua amen pamela ya wakako ke e akumakako wa fe itsa ile atua amen me vinga ninga ko kama ile atua pe yo le lisinga o makundianga fa watu le le kalatia le ma foi pasuma le ivar kele le lisinga ya ngai foi ko ai o ima ya vameti ai o yatu amen mene au soe o le toi upule ne ma tote ai o yatu ma po yatu kwai ai o ima ya kusama kwai ngau maya le apostolo kongo le kalesia Tesalonia lai apo ai ya koe ku kalinga aku koe fa malos ya ku koe unga ya ku le upo le atua ma fa malos ya ku le yo la tolo ya awange ya mai mawona to la to soifua ile la rolangi fme ya makwa ya fa pa ya ino la to fa pa ya le olanga tsangata ele alu esele atua malo tsangata ngo fier tsangata e mama me o manga ke fa ngo fier tsangata e mama le lo so ma me fati no ola ya ile atua i tonu
o oyo le yele ngang pa yole atwe tonu ya che oyo o le yele ngang pa yole atwe tonu ya che wasia langa fia fiole atwe yo tato loto e mama amen aya fia fiole atwe yo tato tangata e mama aya kaka ngo filo fasio tilo wakako ka ngo fasio kyo kako wanganga ya fasio ke kako amen ele ole atwa amen aya ele ole atwa ele ole fesi awe ele ole awa ele ole o oya ya o aya o fatanga fuole wo fatanga fuole loto le anga wo fatanga fuole le ya mea uma peonga le fama yeta se o toma lona fayo na lava ipu male fapa ya ina male taule leya amen aya ole manga ya mo muska ngaka ai mama fapa ya ina ai fa mama ina mafapa ya ina lona soifua amen e kaule fisilingia le ator tangata fa mama ina mafapa ya ina e kaule fisilingia amen e kaule fisilingia lo soifua au na ile atua lo wo langa tali tonu malo wo langa fatua tua pe fa pe oyo tangata fapa ya ina oyo tangata fa mama ina fa melo fe upunga elima amen fe upunga elima awa maletu ina nau ole manao mai awa maletu ina nau ole manao fa pe onu ese wale lo ale atua mai awa fa pe tu ina nau onole manao fe mai awa maletu ina nau ole manao fa pe onu ese wale lo ale atua wa sopo tapula asitas awana isopo tapula asitas mangale anga ilona uso ile neimea wale ali inata tawi atu masui ineimea uma fa pe ona mato mwa ifaya tuai matau tino atu yate ocho wa fa mebe profiku wale mala awina tsato wele atua ya miolianga aya fapa ya ina lava wow family mala awinga ka ko le atua nga fapa ya ka ko family awa eleva la awina tsato wele atua ya miolianga aya fapa ia ina lava ole nei ole fale ya nga ole nei ole fale ya nga mai wo ye fale ya nga ina le tangata ole atua le wo foi mai lo na nga paia ya te itato ya te mato ole famala si awal kamalo wange yo paulo manga ya mo me ole olanga manga ya mo me ole olanga le ole olanga amen sa mua le anga le olanga male soifuanga sa kako au ngamaka sama vani mai manga yer kako kang fi mua me foi le sau le skanga kako fo ikua amen langa ile yo oyele olanga imele anga masava linga kako sava bali manga matsa mel sava linga amen ale manga yer ka mua le anga ai muli ai kango le atu yo kako kangaka wama kwa kako faliwa tena kwa ile wakako turning back kako le ko ango ya gaming or kwa ngai ma gamer kako gamer vai mar gamer pomsta mar po yudi ana fe mai ya tsa sio so mai lo na fai olana lava ipu ya tsa ma tsa sio so mai lo na fai olana lava ipu mal fa pa ya ina mal tsa ulele ya amen if la ya ile atua tanga ke lo ka penga lo na tangata ka pena lo na soifua fale nganga amen ile ka kala le upole atua le ka kala tino ai ka kala ile ya soifua nga fale nganga ke cristiano o ile atali imale afafine ole atua itsato uma titono la ingo keriso famia ya lo tangata na fa ona fa mama ina la na ipu mal tsa ulele ya awa akelo la ake mali fo ile ole va aile o langa le tino male soifanga lo stako soifua mo wo la ya wia kako kanga foi fa kingo me umolo pokalame ya kako ele atua me sabalinga mal kako au nanga le kako ke au ngai le atua ai amwe foi le lo langi ya e ke lo ngal venga le atua ya musia amen amusia kangia lo kangaka amen langa foi le mana o ya kako ke muri tsai me la ya la soifua maolai la kinga ka ko ya ko me fa le ko mo sabalinga e foi ka ko ko e bakule upole atua fala au papoai mo le nganga cristiano o le nganga male atava ya ngal cristiano
o le kako fa ma fa fanai o le kako wo ya po ka ke apo ya su pe kako ke nga ya kako wa kako sa vali fa kasima mali atua ya fa apeo nga kako wa ya kako wo la fa pa ya ina la ngai o le tangata o la fa pa ya ina male mal tangata fa mama ina ele ko fisiringia la vale le tau unga male ele ka fisiringia le fai ungole o longa fa moi amele aya langa fa mai ka ko wola fa mama ina ma ola fa pa ya ina pe mele kala sianga fa lon foi upue e valu kala tia e fa fe upue valu amene se ka ko ya kala tia e fa fe upue valu se fai mai ya kala tia pole asemia la mga oi kala tia e fa lon fe upue valu kala tia e fa no fe upue valu mai e moni o ia ona po wale lo ai o tso le atua na fai ai o tso ma polonga i me le ai lava so la atua mai e moni o ia ona po wale lo ai o tso le atua na fai ai o tso ma polonga i me le ai lava so la atua a ne ia ona po ina o tso i lo le atua ai moni o lo lava o tso le atua pe fa pe fe no o tso le liu i mata o pumua e vai me fatsa va o tso mana na o ia o tso no for polonga mai le manga ia le kalatia nga foi kau kala mai le apostolo paulo nga fe mai moni o ia ona po wale lo ai o tso le atua na fai ai o tso ma polonga nga ole me le ona le ka ko maka mai me ko nga ka ole ola nga polonga amen aya o le ka ko pepelo o le nga oi ia wa foi oro kango vale ile akoro kinga ya solo le kiki aya le winga kala no kango vale ato ina male lo matua kalu la onga kalu langa mo foi se se kalu ia kai mer ka ngo fieri makala papa falawa me nga kalu afisili me me nga ai fe o lo fa ia le ngola kuma ai le lo e o kule fa ile fale amen inga foi vai kai mere nga foi vai kai mi ole lima vai kai mere ole kai mere ole lima vai mane le tango lima foi o ngai ma ko nga vai kai mere amakanga mai foi ole kupu ai kong le inga ma ile se ile iola ma se ise soi fuanga le ma se o inga le nga ola mai foi le inga ka ma fai ma se inga ka ya me nga fai mai o ngi ka ko fai ole mo langa nga le fai me ka ko yai kong le amo polonga amen la fa pe ka ko le sa sila fanga le atua nga fa pale ale atua inga nga por ka ko vale inga nga por ka ko le lo se mea inga nga por ka ko le malama ile le sulungia le maka ko malama ile soi fuanga fa le nganga aren ka ko fa ya sa me ka ko ngo for polonga amen ngol ko ka ko nga ka polonga o le fa misa o le fusu kulia ko ya onga la fa ma walunga le mga ile mga o ko ilalo le nga ile skin kick kele mga o ki pala ai le skin kick le ai o le o langa nga ai ale fe me ngor ke minga la mo ka ikal polong amen kula ko ya onga pio me nga le sa fa ilanga le fu ko ka mai e moni o ia ona po wale lo ai o tsole atua na fa ye o tsoma polonga i me ele lava sele i me ele lava sola atua amen o ape aka ko sa onga ya o soya ia pio le maka fanga se chulo fa fonga oi ka ke ka ko fa ia ka maka fanga la va ai la ia ia fa pe aka ikola manga ia kiroi wakama kuwa fongeru ka fa kong ila ka fanga o kamala malama awa ako la ke lo ke le fo met tupu mai fo ya onga kaile i me o fa kali e pasi anga i ka me kikile onga mane onga usula tsaya e avelo fa na ulef e fa tsalle pasi o ila onga pe afa e fe ya ko moli o ko mai le ai ave le lo fa me fa pe ko ai ka o mai le pisi la wala kaya me mam le moli ma ko le pasi mo ki o la o tsala moli ai o ke le ku ala fanga ma ai o ko po ai ar ka mai ki ke fe me o ko si chulo wa ngal sipia ku ka pungi vai pas
amen awa lava nge kali ya kusikama ikiki fe mesitala ya auto ngar kapungi lava le ngale sipio me alfa ya kaka ngale kapungi al kako kufaka lepas awa peki ngar kala fe mai ya ko Yesu loto tametisi kile ola kifusula kela kya saidi manuia amen ola kakala ngai ku lo fanga u sal eseme pa fe kile alo e monifale au kau kuanga au wangi ko fa misa au o lewa kamala malama api o aso ya le fe mai o moni o yonga po o le lo ai o tole atua na fai o to mapolonga na fai ka ko mapolonga ki a polo la fa pe ka ikole fa ali ali lo kamalo sur sa o le la fa pe ka ikole fa ali ali o le kai ka pe o nga ka lu pe pa wale me ka ikole wayang se yo on ile me la fe me fetau ye se faile se fa ali ko malos amen I'm sorry, I'm sorry, Daddy. They say you're me mukayay, amen. Yeah, uma may nga me kasaw, wa masay ade masay lo sa kekea unga, yo masay lo king, uma may ftawi nga fay kain alisan, ay ko may ko ftawi malumakua, pe akawak se me ala masay lo ko ofikas yale kali yuri, yeah, if ftai ile atua. Wasulungia itato le malama mai yakako wala fa pa ia ina mai yakako wala fa mama ina mai yakako wala kauleleia mai vai le kele o menga fa malo se la apostolo Paulo kongo le ekalesia yakako wala fa mama inga yakako wala fa pa ia ina yakako wala sao loko aungika ko kwengo ngofol polonga aungika ko koyo fa kingo mewo o mga ka o mai e kalatia e lima no fe posumale iva kalatia ngai e lima no fe posumale iva mene o kalekele lisinga ya va mai o ilo chino foi o nga luwenga ale chino o me fa pe nei o le mulilua o le fecha anga nga luwenga nga le chino mene nga luwenga ka ola inga le fa pa ia inga o kakoa nga le fa pa ia inga ka ko sava linga nga le fa pa ia inga ka o langa lo soifua lo o langa nga ola i me pala nga ola i me ko ilalo sa ave ya o mapolonga ki a polonga kaini sa ame ai ka ko mapolonga ki asakangi amen a fe me inga o fa pa Yesu wa ya fa ai lo ya tsato lo na finangalo fa me lo le ka malo o Paulo le me ya fa pa ia ina o so le Tesalonia nga fa no on fo puto mai o le finangalo foi le ne yo le atua ya fa pa ina o so pe yar kala la poskolo le fai pe yo pe fe ko kongo e kale sia ka ko via le na no tsa inga I kongo au na le atua langa ka ko kele awangi ka ko manat fatsa va ile au na le atua amen langa ka ko kelo f so tsa ile au na o so tsa ile atua lo sa ile fa au na pole ase au tu ile aso ale ase manatu ile aso se ifa fanga le fanga au le atua se ifa malie le ngalalo le lo tsori tsangata se ifa kwa ifa inu mia le tsangata o le mai eta pena ai fa mo ile nganga le atua ya e moli yo o atu I loto mo finangalo fa pengala le manatu le finangalo por manatu le apostolo Paulo ito tono le kale si o tangata na le nganga amen o le tangata na ile fa na le atua o le tangata pole au na o la mana o ina ya sava vali le fa na le atua ma ya fa malolosi le upumoni ya ato ona ya ato ona taule taua ina ya itu ile manuia le tatoa tau sinionga amen nanga waka ko loa le unga ma tau no unga me o le langi malea maseo amen ya o le langi maseo amen ale leila mafapa ya ina la tatoa wala au na ile atua ya elef siringia le unga ka ko akule ile ala va piapi femio le ala leo le ala va piapi amen e ko ai kiki kanga ka va ele se upu fa pe ko akeli
fe me e ko ai kiki ka ngaka asia unga le fa pa ia ingor ka ko wa savalinga le pa io ka ko maka le pa io ka ko nguku se chulo le pa io ka ko loko me ka ko ke fa kingo le pa ia asia langa ore ka ko ke fa kanga le ali ole lalo langi tonu o tatu tangata nga lue mai o ka ko loko fa kingo le me se fa kingo le fai kala fa kingo le nga oi fa kingo le muli lua fa kingo le ai ma ngai ia ka ko mama ai le upole atua ma ka baba ai foi ile nau ta inga ile loto le apostolo ile nau ta inga o lau au no lo nga lue ma vala au matau manu amen aya nga ya ka ko singa ka ko loko le ile upole atua ko singa ka ko loko le fina ngalo le atua nga ya ka ko ngalu lue fa tino mea ya ka ko ngalu lue fa kingo mea mene ai awangi ka ko ngalu lue ngale atua ai aveka ua mala apa me ta alili ngaka avale ku iva me lu ku farsa sau foi mai la ku sau vai ko fo ya le lo pala amen I am esa we ko fo ya le lo pala amen ai ma ngai ka ko wa ngai continue ai pelo wa fa pa ya ina inga ya ka ko wa ko fusia ika ko Emmanuel le atua ole nau ta inga ya ka ko kali le fina ngalo le atua ya ka ko kali pe ya nga o ma tu e fa na le manuia ya fa manuia ina le fa na ya o onga so se me nga lulu e le fa na so se me ya onga ya lo ma fa na ole nau ta inga lai loto ma tu ya I manuia le tau mo fainga le fa na pe nga le mo o le atua le mo o me ya ti oi mo o mai atiau na nau lo na fina ngalo nga ka koa fa malolosi pea awangi ka ko saulo ka ngaka ya fa tsa ali se foi lo fa longo ma ya vave lo fa longo awangi fa or ka ko fa longo o fo inge fa or ka ko vai ka kalo le atua fa o fa longo ka kalo le atua fa o ka ko vai asau se ka ngaka ka ke lo le se me ka on ka fe ngai ka kalo le atua ka tama fasingo mai pe okay le me pe ama so se me ka ko siringia le atua amen aya o que eu faço é que ele siringia le ko que fia pouco ile atua ar savalinga marca ko folanga ka ko kakalo ile atua vala au ile atua fesili ile atua e ama ile o que la ape o que ngofo o que alu pe le ai tama ye so hangi mai pe ngai ngofo la ye mo singa lima me ngoke ma ngai ya langa lua kolu vave que foi ngaka amigo que ku ule lima minutos que ngofo e au mai le karia say sorry le ai aluia oi ka ikangela ngole fa ngauma ele ma faingo ka lu akula ngole le foi se ku ka mai ma aki nganga ilo le failo la fu la kele la ke alu male ko ke le ke ai ai e mala le ole me nga ke alu ele anga lo nga tsau no unga amen ele mali e foi yang ngafi o ka mo mai foi matolo tu me fa na le afia ai fa matala me lo tsolo fa mai ko kikia e mo mai o tsa mai tia mo tse mafuta amen ya walu ka nga kai fa ko lu se chulo fa fonga o le ngala ka ele sagure ki apolo le ke me le o ka sau ka manguia wa ka akale manga yo le upu le afia amen oka mana yo le ki sau malo oli ma ko fali sau mo fie o susu pese me mo suba ama ade merka avalia yo le ola ka suia amen ave malaka vale ai o mai femeia ma tsoainga ke lui ko kikia ma e ma wanga menga ya tina o la fa na ule ma ke ngofo mo ke mafuka ya ngalo fa finge ya la mo ni mafu ya ni chama to e kalesia ma tsela o na le tsu ka si menga ka ma ke ya ska mixia o halu ka ngaka ye fa ko luang la ku kama lu la ku fa finge wa lu ku ma ai wo ke lo sa femeia tamale ainga ko kikia e ma wa ma ya ese fake walwa kunge mo ni mau ya lele kula la mo ni mau se fake ao okay lo ke wo fama lo ale au tuna ta sopoka la kako mafka kako testimony ya fia ya tato tu mau ile
ile ora fa pa ia ina kaya ko fa makule mo ni mau au fia ilo me lesi ia se fo manuia ia la to pale mai ne vai ngola fiafio ke va ia tole wa ia se ia ulieta fa story ia fa kako mo ni mau ia ne vai ngola fiafia fa tsaila va ia wa pale mai ne vai ngola fiafi fa va no lo tsaimi e se foi tu ia ngaluenga ngaluenga lo fa pen fatino ia mai lo tsaimi ne vai ngola fiafta to te mafutai mo li 45 tsaila stunga le fatono lo stunga Michael Presa ne uso ya anive amen, praise the Lord. Ya mai se foi ya o le uso foi ya angalele ya ngalofa ya mai se foi ya o ana vi ile atua vi ile tama fa kayale fa tsimai ya ai fa manuele atua ne ya fiafi lo lot lo finangalo la fusika ko fa so ne ya fiafi ya ngaka fa so umalava saka ko fiafia saka ko wika saka ko ya vi ile atua na fa tonton folawe firika ko sabadinga ya ka ko ye vai kai mo fa fika ule makai mi foka ko vai ai me umanga balo ya fa ya le lo ke siano ya matalo ile atua ya tu mauno na ngale lungo lo na inga malan fanau ya la fai uta to se tsalo ne vai ngola fiafi ya tuma watu ya ti olevi inga fa manu mat fane tsanga ya ti otsama bala aula wa fio po kalame fu fai wina ne ya fiafi fa tsailo nganga pa ia sa to lua fo ne vai ngola fiafi la upu fa tsaita mailo wa mana ia o matu tangata tsalo ne ya fiafi no matu watu fa manuia fo ilo matu tsama ila to malava e mese fo ole inga fo tsama fa pe na matu ma futsai ne po kalame ole Global Kingdom ia ia ilanga le leo la wafio so mato inga mese foi ministry lungo ne po lungo penga tsa failangi fa manuia fo ia au na faitsua wompa anga ne prokalame ia ia ilanga leo la wafio mafuta lo nganga pa ia tsa prokalame fo yo tso ne yaso ia ia ilo wanga le malo file mu ono o Yesu wo wole mavala angwa tswai amen amen. Here to God be the glory forever and ever. Amen amen. I love you. Amen.